نمیرونه حالا من همین مسئله را بینو باید چی بنوشتیم؟ تعیین نوشتیم آگاه کردی؟ ما را آگاه کردی پشکی ما را کردی همین روز آگاه همین روز کردی آگاه شاو اینا شو اومدی بعد ساعت کاری دومدگی بعد ساعت کاری چون اومدی نگفتی ساعت دیده سکه چنده واسه که او کرد همه را شکستی رئیس چیگی نکن نزاوتم ای نه بکر ما چی میگی ما چی میگی برو چی میگی زور چی میگی زور ای با ایزار نمیدونی اما کی بگیشم نمیده روی خونه من تو رو تاجیکی فهمانده استم بسا یک کلی کاره بسا من تو رو تاجیکی فهمانده استم فیرات کسی را فیرات میکنی فیرات که بگیر از دیسا با پگه وظیفت اجرا که ای با ایزار نزای خدا بتر دیگه ایدود تا تمو ایدود نه کارو بکرسم نه چه میگی؟ خونی تو نیست بایدان کار بود نمیشوم وقتی کار نکنه باید با بازداشت بیاره یا باش کسی اگر نمود نزدون هیچ کنه رفت بول نگیری همون رو خدا حاضر کنه کشما گیری شما بگیر تو بودن کسی تو بودن برو بگیر ما دلیل نمیکنم اما کار کنم بکنی فقط بیایم مثلا ما تدیو بیدی کنه این وقت کنه خون بگه بشکم نکن نیستم بشکم نشکن گفتستم نشکن منم خیلی توجیکی فهمون نستم من جاشتا من جاشتا ماییم نستم من جاشتا چیزایی باید ما نیستم توجیکی فهمون نستم من ما 15 مردم در حال کلی کارستی نکم صبح میاد نکم کتا چی تمام سونات نگیری تو چی حد داری دست مساعده شما بالا تو بگیری دست سر داده من هر شیون که دست متهم توی دهی مردم بخور ای بایی زار بدون ای خدا بده امروز با همون رو زده امروز با همون رو زده تو نامطلف آمده اینجا همیشه کار میکنی ای بایی زار نمیدونی خطب با دیوانگی میدازی مردم رو فریب میکنی ضرور نمیدونی امروز با همون رو زده امروز با همون رو زده ایش کنیست هم دیم پاتک می یک بار گم نمیزنم دو بار که بس بدگی ساخی کرد پول بردم تبلا نگرفتی دو بار پول بردم همین نگارم چی اونجا میرود اونجا کار کجا میبره بگه برای بگوشم در بگه بعدی کار میانی خیلی مجموع میکنم
Ahmak. Kolhaz girişte onlara. Ne topa gel? Ay lan, doğru. Duyayım bakalım. Paga diyor, paga. Ama sen bilmiyorum, ham baram ham. Ne problem var? Ay böyle zor mu? Çangalam ye. Ne çitince? O karanın merhamara şikastan haftan içine gufte. Vay kardeş. Baba. Oo ya sonra. Sağ olmadan. Gözler tabii. نه آورده گودکار بگیری در پیش چشم پرسه اوسه کجا میروان گودکار در این قطشا این رو فکر نمیکنی در وقتش احمقی کرده چی نبود تکن نتاریوس به نتاریوس رفت توبری کرد که کاروشا که چون نوزانی زده ها کرده کارا جمونده نیستی شما همین دخترم احمق کدگین احمق همین دختر بیچاره کو داداش 5 روزه که احمق کدگین این زور نگیری ای رو این زور ندونسته اکان اسپر رو میگم Ha uga. Bas bede mi sosi getiri siyosi. İyi bela ama şükür oldu kadar. Steko şikasan, bir şikasan. Çizo şikasan. Bütün şeyler başlar koyu geldim kasna. Momuzano. Bugün. نازن اتاق چند Если внутри находится золото, деньги, это ляжет все на тех, кто его пытается открыть. Это дочь, у которой ребенок инвалид, которая живет. Это вся их семейка. Вот они все вчетверо. Вот здесь пытаются ударить старика-инвалида. Вот так ломают дверь. اتاق نگاه کنه حواسه چقدر دستی هاشتن نگاه کنه حرام خرارا نگاه کنه اینا حرام اولی گویی دیما بینه نگاه کنه نه ای بیزارا بینه نه بیرا بینه نه خدا بزند شما راه حرام خراه بمره با امروزانه بمره مردان تو به Видите, в каком بچه‌اش اینو اتاق زده‌سن اینا کشیده برده‌سن شا میام Ne kadar asan sen? Ne? Ben izletmeye başlıyorum. Ben maylı. Doktor, ne kılar? Bana borya yapsan.
اوچاد یگان چی نمیشه اوچاد خونه مردم خورد تمام کتی چی نمیشه اوچاد تو مردم مصفد این ویلا نزد تو به زد چه من سیام که دستای سیام کم دستای اتاق چی زدی من گفتم که همین مسافر گفتم نزنی تو دلیفوزا چی میشی دلیفوزا چی میشی چخیر چی زده اتاق چخیر چی را میخواستی تمام İngilizce gücü bu? Adel mi o? O peranio. O zadel mi bırakıyor? Ben darasa mı taşa? Adel mi bana? Adel mi bırakıyor? Точно kadilo var. Исмат! Это человек, который вместе с той женщиной-дельфузой, которая сейчас дралась с пожилым человеком, инвалидом. Он вместе с ней прокрутил всю эту сделку. Деньги они забрали себе. Вот, обманув человека, который якобы поставил в залог это хавли. Но изначально уже было все, знали о том, что это хавли не в залог ставят, а то есть больше его вернуть невозможно будет. Вот мы зашли на данный момент к этому человеку, зовут его Исмат. Это папа. Салам алейкум. İsmail sen? Место. Ne güzel. Чисё? Ne öyle bakışım kadar, ne bakışım kadar kadar. Вот это большое хавли как раз этого человека, подставное лицо. Которое заключает сделки. Safarov İsmat. Ma sevdin Mustafa. Хона. Эй, гушка базам брайджа. Эй, даста бги. Ты не пойдешь отсюда, понял? Хуни бара залог мондаги схоли кадеса. Говорит, что без адвоката разговаривать он не будет. Посмотрите. Этот человек. Вот время почти 9. Вот столько всего вынесли из дома. Şikastyan. Этот нового гарнитура. Матрас сломали, потому что все бросали как попало. Инан самадо дилфуза чихе кард ай саатҳои 5 бегаи қати суҷочо баъди соати корӣ омада ҳамаи кучма кашида бурварда партофтан ҳамаи чизамо шикастан ина шави 12 бери хоб будем мо ина намедонем ки ҷоқ ма хумод кунем ягон ма хумоди чӣ намегашона зана ки номукаллаф дар любой чи мумкина ина и ҳавлӣ ҷои хумод намеяй ина иш ҳамиша ҳавлӣ буд иша гириф адел нафурӯхтак Ози бо изралян истишдор монан ина мо да берим монда да ина кучмон ҳам да берим мондем ина мошиншон бо соҳиби хона шидан мошинашон қади ҷаҷа меёд дар зуман ҳамаш хонара залог мондагӣ исмва Сафаров Исмат
соҳиби хона соҳиб мулки аввал будагӣ шай дурӯғ мекунанд гирифтан мондан ина ҳоҷ гирифтан аҳвол кунанд дар бери мондан дар барфи борон ина дар бери мондан ҳамаи кӯдакон дар бери монем ҷо нест дигар мо дар дуруи хонаи ҳамсоя задагем кӯчамонам зиёд мисол ша